Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan ngidang nangkep pelaku tindak pidana narkotika. Lione aja ketetelu. Pelakonnya Madan Made Aris Tiadi alias Dedek, karyawan swasta asalnya uli desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Ia tapsire nganggon narkoba. Benda 2 Ikadek Ferry Adnyana alias Ferry uli desa Bongan, Kecamatan Tabanan aja ke Komang Hendra Wira alias Lonot uli desa Dajan Peken Tabanan tapsir dari tukang edarne. Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Chandra nyelasang ketelu pelakune tangkep di Tongos Melenan. Lonot ane sube residivis tangkep pedugas Minggu 26 September. Pelakune meketelu sedang periksane ajak Satres Narkoba. Pengembangan kasus ajak Lonot masih sedang berjalan. Pelakone jani kejat bogolan paling mekelu roras tiban. Ane paling kesep petang tiban, denda paling liu kutus miliar rupiah, ajak paling bede 800 juta rupiah. Tim Bali Express ngelaporang.